Katubasuhuze bakunzi bacu ba Scott TV show turasuje aho muhereye mwese twifuriza amahoro atuka ku Mana twizera ko mumeze neza twebwe turashima Imana. Uyu munsi rero ni tariki 8 z'ukwezi kwa karindwi 2026 aho turi kubageza amakuru yacu yo muri iki gitondo. Rero twayikaze mwanya wacu w'amakuru tugiye kubagezaho tubwira uko akarere kifashe hirya no hino. Rero twayikaze bwana muri makuru. Asante sana nawe mumeze neza. Tumeze neza iminsi myinshi turaho turashima Imana gusa n'umunezero mwinshi w'izishimo ndetse no kubonaho abaduhagarariye ndetse bari ku rugamba bari kugenda babikora neza. Turacari mu zishimo z'intsinzi nubwo bamwe mu banzi bacu bari kugenda bandika byinshi ariko nuko bacitse intege bafite jaro zimwe mbi cyane ariko gusa gusubiranamo kwabo ukuragenda kwakuza kubera intsinzi yacu kirazana gusubirana kwabo neza cyane. Bwana mwe mukuru ubu ngubu ufite ibyishimo bingana gute nyuma y'intsinzi ya MLDP twirwaneho M23? Sinzi uko no bivuga nyine umuntu gusa nyine ngo akari ku mutima kazagasesekara ku munwa ndagera namwe ko murambona ibyishimo mfite ni byinshi ni binini kandi ni bigari gusa nyine mugane wa umuhanzi waririmbye aravuga ngo yaba hafi ngo abamuhobeye nanje bano bantu yo bamba hafi mbamba hobeye nk'abahimisa itabarika kubera ibikorwa n'ubutwari bahagaragaje ndetse twonabwira rya jambo ngo we love you turabakunda biteye ubwo. Uyu munsi ni ku gatatu akarere kifashe gute bimeze bite? Akarere mu bunyine kameze neza karatekanye aho noneho batari kureba hejuru ngo bavuge ngo dore mu kirere dore cyangwa dore ziraje ubunyine ko baragenda ndagira ngo babonye n'abaturage ibyishimo bafite basubiye mu buzima busanzwe basubiye mbese ko barakora gahunda zabo zisanzwe basanzwe bakora ariko bitandukanye no mu minsi iri imbere aho buri munsi bwacaga bari kureba hejuru bakavuga ati uku nguku turapfuye uku nguku inzira sema tibuca inka ziranyazwe zirarashwe ukumva rero nta kwinyagambura mbese nta mahoro ibyo ngibyo rero nibyo byarangaga Minembwe ariko ubu nyine impamvu turi kukubwira yuko hameze neza nuko tumaze kubona ko hari abayobozi bamwe mu bakuru bayoboye MRDP harimo Kanyuki na ndetse nabonye n'ifoto ya Kanyuki wundi mbese umuvugizi mukuru wa AFC M23 nawe namubonye nukuvuga ngo hari benshi hari indi foto nabonye afande General Samatama ari kumwe na Colonel Byamungu urumva ko ibyo ari byo byose hari ahantu ko haragenda. Twije amakuru yacu mu kurambuye ushize chairman wa MLDP twirwaneho akabana coordinator vice coordinator wa AFC M23 ushize yagaragaye atanga speech atanga ihumure ku banyamurenge ababwiye ati ibyo twakiyemo byose bigiye kurangira ati kandi muhumure turi inyuma kandi ibyo turi gukora turabizi hari igihe muzaza muvuga ati FARDC yabaga hehe ibyo byose ni amagambo yagiye yavuga kandi ashishikariza n'abantu gutaha kugira ngo gakondo yongere yubakwe abantu bongere bayituremo yongere ibamo abantu nkuko byari bisanzwe kera. Abaye wa mbere mu bayobozi bagiye gusura abaturage muri Minembwe ahareje ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi 2026 aho yagijanye na delegation yitura muri Minembwe aje gutanga ihumure ku bibazo bahuye nabyo bamaze imyaka yose igera mu 10 mu 9 hafi 10 bari mu bibazo by'intambara umunsi ku munsi ariko kandi muri aya mezi ashize nibwo bahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'Leta Kinshasa n'ikoresho yabo bose ariyo Leta y'u Burundi bafatanyije ni Wazalendo FDLR P5 abo bose nibo bagizemo uruhare rwo gusenya akarere ka Minembwe ubushize
kugeza naho bafashe initiative yo ngo tugomba kwinjira muri Minembwe centre ariho Ramadego barabigerageje nubwo batabigezeho barabigerageje aho bahari hasigaye ibirometero bigira nko muri 3-4 kugira ngo binje muri Minembwe ariko ku itegeko rya General Sematama aravuga ngo sinshaka ira matope hariya sinshaka bura bucafu hariya bari bamaze kwinjira muri Ruhinamavi hariya kwaharira Irundu binjira hariya zagakeke hose gahunda yabo ari kwinjira muri Minembwe centre niyo gahunda rafite kandi kuyinjiramo egal genocide neza cyane nukuvuga ngo twirwanaho yakoze ibishoboka byose yirukana umwanzi imaze kumwirukana imwigiza hakurya ya Rwiko ariko kandi gahunda yari hari nuko yari gukomeza kubigizayo ubu ngubu rero urugamba ruri kure abaturage batangiye gusinzira cyane ibi bintu uku kuzinduka kwa kuvuga ngo Dr Fred Kanyiki kuba yagikorera uruzinduko muri Minembwe akagijana n'indelegation harimo nabonyemo Afande Ndabagaza nabonyemo na Kanyiki Lawrence Kanyuki nukuvuga ngo nibo twabagerageje kubona ariko wenda hari n'abandi uruzinduko kuri wowe rusobanuye iki rutanga ikihe cyizere ku bwoko bw'Abanyamulenge uruzinduko rugaragaza yuko abayobozi ba MRDP twirwaneho ndetse AFC M23 bitaye ku baturage kandi bakunze abaturage babo kubera ko kuja hariya no gutanga nabo ubuzima kubera ko bari abantu bahigwa anytime mubona uburyo bicwa bakwicwa kubera ko bajirengereje leta ya Kinshasa mu buryo bugaragara bwa politike kandi bwiza bwerekana ibyiza by'abayobozi bakunze abaturage ibi ngibi rero kandi bikaba bivuguruza aho akagara kagiye kavuga yuko Kanyiki umuyobozi wa MRDP ashuka abantu ngo baje hehe kurwana ngo ariko badashobora kugera hehe Minembwe ubu ni nk'ubwa gatatu ahubwo reka tubabwire yuko ahageze gusa ubwa mbere si n'ubwa kabiri ahageze ubu ni nk'ubwa gatatu ahageze nuvuga ngo rero kuba hageze hari amahoro agiye kubereka abaturage yuko bari kumwe ni ikigaragaza yuko ubuyobozi bwa MRDP bukunze abaturage biri tofauti na leta ya Kinshasa tutigeze tubona hariya muri Kinshasa ntawe twigeze tubona aviriya ngo aje hariya aje kureba abaturage n'igihe leta yari hari yatumaga abahubwo baje kwica yatumaga baje kubacunga umutekano ngo rero ubu nyine tuvugisha ukuri uretse abantu urwango bafite n'ubundi buryo mu gihe cyose leta yari muri kiriya gace wasangaga nico gihe imitwe yakoraga uko ishaka ariko ubu nyine abaturage barahinga bameze neza nta kibazo baragenda uko bashaka kubera ko bacungiye umutekano n'abana babo ntaco babatwara ko barasenga donc bararyama bagasinzira bakenyagambura rero ruriya rugendo rw'abari abayobozi ni igishaka kugaragariza cyangwa se kiri kwereka abaturage yuko babari inyuma n'abayobozi bariya matsinda cyangwa se amashaka MRDP ndetse na AFC M23 ari uko bakunze abaturage ahubwo atari ku nyungu zabo reka nkubwira bino bintu hari abantu bamwe bavuye mu tuzi twabo mu mahanga bari bafite utuzi twiza urabona nk'uyu Kanyiki ni umuntu wari ushinzwe farumasi yari afite akazi keza kamuhemba amafaranga menshi afite CV ntabwo ameze nk'aba bandi birirwa baboroga tumwe twaduhunza mbona tuvugiriza tudafite CV twirirwa ducunga ibifu yari umugabo leta ya Amerika yarize ifata nk'umukozi ufite CV ufite mbese ubwenge ndetse ufite nico amaze mu gihugu rero kiriya kintu cyonyine aragisiga aravuga ngo reka ngende shaka uburyo bwose twakora kugira ngo ubwoko bwacu bugire gute butabara niko kazarimo ashobora kuba atari no guhembwa ahubwo n'amafaranga yagira gute ayatanga nuvuga ngo rero ni umuntu wemeye kwitanga mu buryo bundi kandi abantu bivuze ngo abantu bose ntituzoje hariya ngo turwane dufate imbunda tibibaho hari abazarwana mu buryo bwa politiki
uriya ni umuntu uzi kuvuga uzi indimi ikindi ni umunyabwenge ushobora gukonvenka agahangana na leta ya Kinshasa niyo ntambara arimo rero abandi bashoboye nabo bagende baje kurwana rero baba bashaka bariya kubera ko ari abagome baba bumva ko nawe yaje gufata imbunda akaja kurasana twebwe imbunda twamuhaye twarayimuhaye twaramwizeye turavuga ngo niwe ugomba kuyobora MRDP ikindi imbunda uzoza urashisha ni ugureba aho badutanze bashaka kugira gute ugenda ubeshuze nk'umuntu ugira gute ikindi ushinzwe ekonomi ya AFC donc afite imirimo myinshi akora cyo kimwe n'abaruberwa n'abanyarugabo n'abandi bafite ibyo bakora byinshi mu buryo buri politiki tutagomba kubashira hariya ngo baje kugira gute kurwana rero bafite umumaro mwinshi rero niyo mpamvu wabonye ko yitanze yagiye Kaniki yagaragaye hariya ku mwambaro wa gisirikare cyane kandi anaberewe cyane ameze neza ibi byose mu kiganiro yagiranye n'Amagarambe TV yabwiye abaturage ko nyuma yo kwirukana ingabo z'u Burundi na leta ya Kinshasa nta wundi n'umunsi n'umwe bazongera kubona ingabo za leta ya Kinshasa muri Minembwe rwose kandi tubihagazeho ibi bikaza biherekeje andi magambo nyakubahwa Moise Nyarugabo yavuze twebwe kuba twakuye umwanzi muri Minembwe tukamwohereza muri Mwenga hakurya za Rwitsankuku Mikenke .0 kwa Murima tuzahagarara hariya icyo dushaka nuko nta ntambara dushaka kongera kubona mu misozi miremire yego abaturage ba Minembwe bazaza bumva imirwano bazabumva ngo imirwano iriyo bakabaza amakuru kimwe n'abandi bazabaza yego ni ukuvuga ngo umuturage nk'uko umuturage wa Baraka azabaza amakuru ngo se mu Minembwe bimeze bite niko umuturage wo Minembwe azabaza ngo se iyo za Baraka bimeze bite ni ukuvuga ngo nicyo bashaka kandi kuba kwa Murima bahafashe sitosha ahubwo bagomba kwagura kugira ngo bashireho bariyeri abaturage noneho babone uburyo bw'imihahire babone uburyo ahantu bazaza bagenda bakabona ibyo barya nta nkomyi nta kibazo gifite kugeza ubu deja inzira y'indondo yamaze gufunguka abaturage bava ku ndondo bakaja mu Minembwe ukava mu Minembwe ukaja ku ndondo nukuvuga ngo n'ibiciro bizatangiye kugabanuka bitewe n'iki inzira iriya Mikenke yamaze gufunguka ubu ngubu rero abaturage bashobora kugenda hari n'abantu benshi bari barafungiweyo bari barabuze inzira kuza magemona nabo bagiye bica bageze hafi ya Mikenke bavuye ku ndondo bavuye gushakisha ibiryo byabo ariko kandi izo zose byarashize icyo tuvuga nuko MDP M23 bari gukora akazi neza kandi nibyo twikesha turayikesha M23 ubu butsinzi turabukesha M23 aya mahoro no kugenda no gufunguka kw'inzira twahoze dukora muri aya mezi ashize twagiye dukora amakuru tubwira abantu yuko indondo babuze inzira yo kuja mu Minembwe n'abafite two bagomba kugurisha kurushira abantu ba Minembwe zaranze n'abaturage b'indondo bari baraheze mu Minembwe badashobora kuvayo ngo batahe ku ndondo nuwango rero haracabura akantu gatoyi biriya bice byose byafashwe tugomba kureba uburyo nanone kuko muri no misi ifizi ko hararirimba ikintu cyitwa gucyo abapfu rero b'ifizi ko baratitira ko baravuga ati mu kandi kanya murabona yuko AFC M23 cyane kuko twagiye tumva y'amawudi yabo bavuga ati mureke binjire nibareke baze nurana hara kwa Murima abashizo societe civile babwe abaturage ati mwe ntimuhunge bari abantu turabazi kandi turarebe nubwo mutuna bamenya mugende murebere kuri barabandi bose bagiye babohora yego nta kibazo bafite rero mwebwe mugende mutuze mugume mu byanyu abarwanyi bagende bahunge ariko mwebwe musigare urabona ko n'izi ngabo zavuye hara kwa Murima n'ubundi zisize zigizete zibye abaturage zirabiba ibintu byinshi za moto n'ibindi byinshi zarabanyaze urumva ko ni ibintu abaturage bashakaga ko M23 nabo yababohora nubwo abana babo bato bakundira ariko kandi ni ikintu cyiza gikomeye cyane kuvuga ngo
M23 igere muri kariya gace mwabonye okay kanone duhere muri Mikenke nyuma yo kubohora Minembwe FARDC yaje gucokoza twirwaneho muri abice bya Gasiro ntaramuduhoko mwarabibonye ariko kandi General Sematana bati aka gasuzuguro ntabwo twakwihanganira nimugende mukoreho mwanzari mukuri bucafu baramukubita mu doko bamukubita hari mu Mikenke umwanzi mwahungira gipopunde akomeza hari abiraro mbiri bageze hari abiraro mbiri bohereza renfort ivuye point 0 bibo by'ubusa twirwanire bakubita ibiza muri gusa kuko ibibo by'ubusa irabakubita bageze hari za baruta n'undi bakomeza na point 0 nuvuga ngo twirwano hegeze muri point 0 muri ndani muri point 0 ndani nta batarwanye adu yikuyemo noneho bari basigaye babesha bariya barashwe bazaba ngo aduye yaduteze ngo za grenade mu buryo bwo kugira ngo bagaragaze yuko ngo hano ngo twaciye ngo turi muri patroli ngo dusanga ngo aduye yaduteze ngo grenade yabateze grenade gute ahubwo amasasu gusa urusasu rwahavuze nirwo rwabirukankije rurabirukansa rubahurutse iyo bagiye hose nukuvuga ngo ico dukeneye rero dukeneye kuri ya misozi dukeneye ko tuzaturangiza Uburundi nibwongera gupfokora babona isomo Uburundi buho deja n'ubundi Uburundi n'ubundi deja bwatangiye gucogora yego ibihumbi byaje bimaze kurangira yego bimaze kurangira kuko bamaze gucika intege yego ndetse n'abagenzi babo ntubonye ko Gisekedi yatangiye kwandika yahaye ikiraka Ndayishimiye akamubwira ati wewe genda tuganirize rino huriro ryo kwa Kabila bagende baze muganire tudegosi yego turebe icyo twokora ariko kandi aho bigeze bano bantu F23 n'ingabo zo kwa Kabila ntaho bwo kuba kitemeye kuganira kuko babingizi kera inshuro nyinshi kandi yarivuga wenyine aravuga ngo ntago nzigera nkora ibiganiro n'ibyihebe ibyo jambo ni muryibuka ni president yavuze aravuga ngo ntazakora ibiganiro n'ibyihebe none ubu nyine atangiye gutuma Ndayishimiye aho turaje kwa Ndayishimiye si wari uwe naho ko yaduteye ahubwo yatutuma handi ari wa kwa Ndayishimiye turaje gukora ibihe biganiro Ndayishimiye ubwo wafite y'abasirikare baje kwica abaturage none niki ari busobanurire niki kiganiro ari bukora aba bantu twarabwiye ngo kuneza tuzobana kuneza tuzoturana bashaka bozana amahoro baranga kurabona ko ibiganiro Ndayishimiye azokoresha bigakunda amahoro tuzoya bahadika mupaka bayafasha kandi kubunyina none dorega makuru abantu batanze titukiyadutinya Amerika twamenye yuko Amerika atari umuhuza iriho kubw'inyungu zayo ari mu nyungu ze yahagaze ku ruhande rumwe kandi umuhuza ahagarara hagati agahuza abantu akabwira ngo kunuko ariko igihe cyose leta zunze ubumwe za Amerika zumva leta ya Kongo kurusha abaturage bari kurengana ubwo rero nabyo ntikwiye tubitinya cyangwa ibiki noneho nikuvuga ngo kugeza ubu ngubu rero urugamba ruhereye kwa Murima yego ese wowe urabona bigana hehe birakomeza Baraka Fizi mpaka Uvira cyangwa urabibona gute nibakomeza n'ubundi kudashaka kuzana amahoro urugamba rurakomeza Baraka turagerayo Uvira turagerayo hose tuhafate iriya misozi tugomba kuyikontorora na buriya cyo tugomba kubikontorora kugira ngo abaturage bacu babeho baze bamanuka bahahe bazamuke ruguru abana bacu bige urebe nta n'isoni leta ya Kinshasa ifite kuba abana bacu baza barasukwa muri no ntambara baba bakora ibizamini za leta kurumva abo bana barakoze ibizamini dukeneye amahoro dukeneye guturana n'abandi dukeneye guturana n'abagenzi bacu ariko ubwo umwanya badashaka ibo kuduha amahoro nabo ntibazayibone nako afande yabivuze yasize avuze cyagihe yaravuze ngo abazaduha amahoro tuzobaha amahoro
ariko abazatwima amahoro natwe tuzagira ate nta mahoro bazabona. Icyo nico tuba dukora, niyo soroga tugomba kugenderaho yafana. Tuzorwana kandi urugamba tuzorutsinda. Abazaduha amahoro tuzayabaha, abatazayaduha ntayo tuzabaha. Uremera ko kugeza ngubu abazarendo bari muri Plaine de Ruzizi batangiye guhunga, batangiye guhunga, bamaze kumenya ko MDP yamaze kugera kwa Murima, babona ko anytime binjiye muri Baraka bashobora kufunga inzira ya Kalemi, bose basaba bamanuka baje Buvira n'igice kimwe cy'abarundi kugira ngo batazabatanga inzira ya Kalemi. Urumva ko base bagira ubwoba, barabateka twikuremo hakikari. Urumva ko Plaine de Ruzizi hasigaye ingabo nkeya. M23 ishaka isaha n'isaha yo kwimanukira muri Buvira, nta nkomyi ihari. Nta rusasu ruzovuga hari. Nta rusasu. Bazinjiramo neza mu buryo bw'amahoro. Reka dusabe AFC 23 twirwanaho MDP idufatire Baraka na Fizi. Yego. Niho hagoye abaturage bo muri abice kandi bafunze umutwe. Nibo bafunga mutwe, nibo batesheje umutwe, niho habereye amabi yose, niho biciye Kaminzobe, niho bage bafata abakecuru bakabanyaga bakakoramo ibyabo. Nukuvuga ngo badufatiye Baraka Fizi, Uvira ntiteye ubwoba, iyo kwigiramo biroroshe cyane rwose. Icyo twabasaba no kugira ute nukudufatira birabice cyane, kandi ntituzosubira inyuma. Umunsi tuzofata biriya bice ni Burundi. Kandi noneho ikintu gihari, noneho barahiye, bavuze ati twebwe none mwaramenyereye byandi byo gusubira inyuma, ntituzongera gusubira inyuma n'umunsi n'umwe. Byandi mwamenyereye ngo tukageze point zero, ngo burakeye muridukuyemo, tugeze mu mikenke burakeye ngo dusubira inyuma, mugende mubyibagirwe. Ibyo ntibihari, kubera ko nakubwiye ngo umuhuza wari guhuza agatanga bigatuma amahoro aba yegamira uruhande rumwe. Kubera kwegamira uruhande rumwe bigaragara ko twebwe twagambaniwe n'aya mahanga. Ni ukuvuga ngo rero nta mwanya wo gutatuvuga ngo nimba hari ikintu cyubahirijwe, AFC yubahirije amasezerano. Mu gusubira inyuma duce basubiye inyuma ntitugire uko tungana, ariko iteka ryose leta ikagira gute ikica amasezerano. Cyage dusubira inyuma ikazana amadrone ikarasa, cyage dusubira inyuma abaturage bakicwa. Icyo gihe rero bamaze kubona yuko enough is enough. Icyo bagomba gukora niki ni ukwataka umwanzi kugeza igihe bamuhasha umuriro, aho agomba kugarukira ni mpaka umwanzi akemera akavuga ngo turemeye, tutanze amahoro, twemeye amasezerano, ibyo twabemereye nibi. Tugana ku busozo, hari umuyobozi ndashatse kuvuga izina watubwiye vuba aha, aratubwira ngo kugeza aho bigeze ntacyo Amerika itubwiye, kuko niba Amerika itarabajije leta Kinshasa kuba yarafashe muri Minembwe, yari maze imyaka yose muri Minembwe, ikaba intibabazige n'ijambo na rimwe, twebwe nitugera muri Baraka cyangwa kwa Murima izatubaza iki itarabajije leta Kinshasa kuba yarageze muri Minembwe. Irongera avuga ati twebwe amasezerano yose twagiranye na leta Kinshasa twarayubahirije, ariko leta Kinshasa nta sezerano na rimwe igeze yubahiriza. Rero twebwe aho tugeze nta kintu na kimwe tuzongera gukora leta Kinshasa itaragira icyo ikora kuzo twemezanyije. Yego. So rero nukuvuga ngo aho bigeze amasezerano ntacyo akibabwiye. Iyi coalition ya MDP twirwanaho M23 ntacyo ikivuze. Icyo bakomeje gahunda yabo, niba bavuga ngo bazagera Kalemi, nawonyeho abayobozi batangiye kubivuga, titwe turekeza umuhanda wa Kalemi, niba shaka bageza Katanga n'ahandi henshi, ibyo zo ntacyo bivuze. Biriya bice ibyo bashigikiye AFC M23 cyane, ibice bya Katanga, uretse bamwe na bamwe mutugara bariyo bafite ubwoba, sinzi aho bazohungira, bari mu kuja hariya bakirwa bavuga yuko batanga amatangazo yuko AFC M23 iri gukora genocide ikoreye ngo abaturage bari mu Minembwe. None tukibaza abaturage bari mu Minembwe bakorewe gute genocide na AFC M23 twirwana MDP, kandi ari bo ibacungiye umute, kandi ari bo babarwaniye babahaye amahoro. Abaturage bose bari hariya muri biriya bice bamagana leta ya Kinshasa, nta munsi baramagana
ntiturabona umuturage n'umwe mu Minembwe uramagana MDP bose bamagana leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi. None kura wa mugabo we udafite isoni kuraje gutanga amatangazo ngo barebe ngo kurabwira ngo fashe sarakorike ngo arebe ngo atangariza abanyamahanga ndetse ngo n'abazungu yuko ngo MDP ngo ihayica ngo abaturage mu Minembwe baje kuvuga bakavuga abana bapfiriye mu rugamba baha barwanira ubwoko n'uburenganzira bwabo bwo kubaho ntabwo bapfuye ari uko bishwe na leta ari uko bagize gute ari MDP yabishe sibo babishe barindwanyi bari abaturage babarwanira uburenganzira bwabo. Icyo nico bari mu kwitwaza bakaja gusoma amaliste y'abapfuye ngo abo ngabo ngo bishwe na MDP. Ibyo turabiyamye turabihandangirije mureke kutuzina ku mubyimba ku bana bacu nimba mwarabaye tugara mugende murebe muri leta abatari muri leta ibyo ntibirareba. Reka dusoze reka tugushimire we wabanye natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo tubwira abantu badukurikiye tunabashimira ku bufatanye bagenda batwereka ndetse tunabasaba inama zanyu tuba tuzikeneye umunsi ku munsi aho bipfira mukadukosora nibyo tuba twifuza. Rero reka tubashimire mugire ibihe byiza naho ku mugoroba tubwira uko akarere kiriwe murakoze cyane mugire ibihe byiza.